CQ, CQ Pota, CQ Pota, Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha / portable, Yankee Tango 7, Papa Oscar Tango Alpha / portable, calling CQ Parks on the air and standing by for any calls. Evo nas na Fruškoj gori, zakačio sam 20 ampera Life PO bateriju, nikad je nisam terao od početka do kraja, od pune do prazne. Zakačio sam merač struje, koliko trošim, zakačio sam merač struje, koliko trošim, pa ćemo da vidimo, pokušat ću da iscedim do kraja, vidjet ćemo kako će biti posle sa komarcima i koji me manje brinu od stršljenova. Po nekoj matematici i logici nešto trebalo bi da mogu da teram 4,5 sata komotno. Odlučio sam da radim samo 40 metara večeras i vidjet ćemo ko će duže da izdrži. Baterija ili ja u borbi sa komarcima i stršljenima. Lima Zulu 2, Oscar, Golf, very good evening Aleksandar, 5x9. Hvala Aleksandre, svako dobro ti želim, uživaj u večeri i lepo se zabavljaj na bandovima, pozdrav. Lima Zulu 3, Sierra, Mike, 5x9, Svetozar. Hvala brate moj, uživaj, pozdrav. Znači ne dajem stanici puno vremena da prodiše, da bi što bolje izmerio koliko može u TX-u da izdrži. Znači neki duty cycle da bude 70% TX, 30% RX, tako nešto. Y Užice 3, Pirot, Kosovo, Beograd, dobro veče, P9. Hvala ti lepo na javljanju, na ulovu i šta ja ti kažem, prijatno veče i hladi se negde. Naravno, ajde. Y Užice jedinica, Beograd, Valjevo, poseban pozdrav za Radio Klub Banjicu iz Beograda, P9. Nije, eno je u Pragu na Jota Kambu, tamo radionice, obilazak Praga i tako dalje. Pozdravi mi Duleta puno. Hvala, prenaću pozdrave Mariji. Ćao. Dobar dan i vama, ima Y Timok 7, Pirot Obilić, Timok Avala kroz portabl. Čekaj bre, dok ja sad to iskucam na ovaj Ham 2K Polo, znaš, YU7 AEC, tebe sam upisao već, Milane, evo P9. Ajde, čao. Ajde, Bog ti sreće dao. Jeste, 0001. Hvala, čao. Yankee Oscar 6 Charlie Foxtrot Bravo Laci, very good evening, I got you 5x8, Roger. Just a correction, you are 5x9 also. I'm gonna go with 5x9, very stable. Thank you so much for hunting me and enjoy the evening. Sačuvaj me Bože, loše rakije i loših operatera.
Y Timok 5, Sava Morava Timok 10, Srđane, 5-9. Dobro, eto Fili 5, 5-9 plus 10, 9 plus 15, otprilike tako, dosta dobro to ide, fino svi modulacija, baš kako treba. Evo, to je baš utrčao, nije u tvoju poruku, odlučao u kuću, rekao, to je to, sad petanje. Hvala ti lepo na tim lepim rečima. Krenuo sam ovde malo na 40 metara, u početku sporo, sad izgleda da kreće malo da se zakuvava. Odlično, samo gruvaj, misli to dobro, nadamo se. Hvala, ništa, uživaj. Ja ću ovde, neću dalje, ne mrdam sa 40 metara. Stavio sam ovu 20 Ah Life PO4 bateriju sa ciljem da je iscedim, da vidimo će li izdržati više ona ili ja sa komarcima i stršljenovima. Tako je. Dok ne počnu komarci. Ništa, 7-3, želim ti puno sreće, drži palčeve. Srećno. Hvala ti lepo, ćao. Yankee Oscar 3, Bravo Romeo, 559. Roger, good evening. You are 59 in Bucharest. 73 Georgia, my friend. Yankee Oscar 8, Bravo, Japan kilowatt. Yankee Oscar 8, Bravo? Bravo, Japan kilowatt. PJJ 5x9. Bravo, Juliet Kilowatt, Roger that Diego, 5x9. Okay, thank you. Diego, my name is Chili Gulakia, 5x9 is always okay. Immediately, ciao. Echo 70 November America. Echo 70 November Alpha. Echo 70 November Alpha. Dobroveče, Abide, 5-9. Dobro večer, hvala lijepo za QSO i raport 5973 i sve najbolje. Hvala na javljanju. Svako dobro, uživajte u večer i uživajte na bandovima. Pozdrav. Ćao, prijatno. Y Užice, trojka, Morava, Pirot, Niš. Dobroveče, Stefane, 5-9. Pozdrav za tebe neki, šta rekli si vidi, jesi ti? Jesam. Pozdrav, ništa, sad nam po tablu, evo u klubu tu i Stefan. Ajde, predajem mikrofon pa da imaš još jednu vezu više, ajde mikrofon njemu. Ajde, hvala. Y Užice 3, Ruma, Morava, Sava. Y Užice 3, Ruma, Morava, Sava, 5-9. 5-9. Dobro večer, Filipe, moje ime je Stefan. Dobroveče, Stefane. Hvala vam obojci za javljanje. Da pišem i Y7 KMN. Ajde, evo, Y Užice, tehnika Kosovo, Morava, Niš. Pozdrav za tebe, 5-9. Hvala. 5-9. Sve po PS-u, čoveče. Hvala vam, momci. Ajde, hvalite vi sve u portalu 7344. Hvala, uživajte, lep si igrajte, pozdrav. Ajde, također, pozdrav. Eko 77 Viktor Indija. Eko 77 Viktor Indija, dobroveče, 5-9. Ok, dobra večer iz Hercegovine. Eko 77 Viktor Indija, Vlado Grude. 5-9 plus 10 decibela. X-87 Papa Tango Alfa Portado, Eko 77 Viktor Indija. Roger, Vladom. Ovde je operator je Filip. Dobro, ti si isto 5-9 plus, samo ja, znaš, kao, nikad ne mogu da upišem to plus, znaš, pa mi uvek ode 5-9 samo. Hvala ti lepo na javljanju. Hvala lepo. Pa odlučio sam, rekao, večeras ću da radim 40 metara dok me baterija ne izdrži. Malo da promovišem ovde kod nas u regionu više Park Sondier. Hvala ti lepo, uživaj u večer i lepo se zabavljaj, pa do slušanja. Y Užice 2, Timo Kavala, dobroveče, Živorade, ovde je operator Filip, za tebe raport je 5-9.
Ja, ime operatora je Filip. Filip. Ok, drago mi je. Zivara Žika, Parza, kako te zna i Šarašova kod Velike Stane. Pozdrav tebi, 4-4, puno uspeha, sreće, puno da ih sveza, pa se čujemo. 5-9, Rapo. Hvala Žiko, puno na javljanju. Uživaj, prijatno večer ti želim, uživaj u radio talasima, lepo igranje i do slušanja. Pozdrav 7-3. 7-3, srećno, prijatno. Niner, Alfa, 7, Alfa, Mike, dobro večer, Zrinko, 5-9. Hvala, također 5-9, tebe iz Zagreba. Evo radim, nisam u portalu, ali radi se nekom malom mini stanicom. I evo, iznenadio sam da to samo dobro ide za tebe. Dobro, 5-9, nema šta, koliko vati gureš? A to ponovi? Rekao, koliko vati? A nekako 4-5 vata tona, True SDX, stanica od DL2, to je ko kutija cigarete velika. Da, poznato mi je, odlično, 5-9 sve vreme, nema problema nikakvih. Drago mi je da si se javio. Šta ja ti kažem, uživaj u večer i srećno ti igranje. Hvala, evo također i tebi, puno veze i nema pozdrav. Čujemo se 7-3. Vrlo sam srećan i zadovoljan što se javilo dosta naših stanica i kad kažem naših stanica, mislim na celo Balkansko poluostrvo. Duša nema Grka. Nema Grka, nema Makedonaca, nema Albanaca, nema Crnogoraca. Generalno smo mi ovde slabi u smislu prisustva na radiju. Razumem da dosta ljudi ima problema sa QRM-om, lokalnim u kućama, imam ga i ja. I tako dalje, ali uvek može nešto da se uradi, pogotovo u lokalu ovako na 7 MHz. Zaboravio sam kako da prepodesim ovaj voice keyer da mi zove svake 3 sekunde, podešenje na svaki 10 sekundi, a to mi je mnogo trenutno. Da vidimo, ću uspeti da se setim da probam kombinaciju kako ide. E, 3 sekunde automatika, vrhčina, setio se. Treba ponavljati takve stvari sa opremom, da se ne zaboravi. Jer kako ono kažu, ponavljanje je majka znanja. Ajmo, ko je bio domaći? Yankee Tango 7 pota kroz P. Yankee Tango 7 Alfa Bravo, Y57 Avala Beograd. Pa desi Stojane, Y Timok 7 Avala Beograd, P9, dobro ti večer. Dobro večer. Odlično, evo, možemo pogledam na ono QRC 2K, u stvari HAM 2K aplikaciju i vidim spot Y57 pota, odlično. A i treba mi počinjeno da ti kažem. Imate 5.9 ovde, 0 pakova. Y57 pota, Roger, Stojane, Roger. A imam i tu neki stanica oko mene, nemam pojma, ne znam da li tebi smetaju, ali meni pomalo i tako, ne možeš naći slobodno nikako ovde na 7 MHz je baš pretrpano uvek. Hvala ti lepo na javljanju, prijatno ti veče, pa pišemo se, čujemo se. Važi, pozdrav, tako dobro i sretnosti vaše i 7 pota, Tango 7 Alfa Bravo, bravo. Važi Stojane, pozdrav. This is Yankee Tango 7 Papa Oscar Tango Alpha / Portable QRZ. Sierra 5-1 November Alfa, S51 November Alfa. Sierra 5-1 November Alpha, Alex, dobro večer, 5-9. Dobro večer, hvala za aktivaciju, 5-9 isto tako i za tebe, za društvo. Hvala ti lepo na javljanju, uživaj u večer i prijatno ti i lepo se zabavlja na talasima. Hvala na svemu, radim sa 50 vati only, tako da hvala za raport i hvala za vezu, sve dobro i do slušanja. Još malo će mrkli mrak, a ja radim 2 sata. A
A pošto je ovo LIFE PO4 baterija, ona bi trebala da drži stabilno napon do sljedeće aktivacije, čak i ako bi to bilo za par dana. Što znači da ja mogu sad da prekinem aktivaciju i da završim merenje neki drugi put, ali da zabeležim trenutni napon. Za 2 sata je potrošila 2,7 amper časova. Oskar Eko jedinica, Beograd, Avala, Avala. Good evening Albert, dobroveče. Sorry, I had a thing with my mic. 5x9, 5-9. Roger, hvala ti lepo za 5-7, hvala ti na javljanju. Uživaj u večeri i uživaj u radiju. This is Yankee Tango 7, Papa Oscar, Tango Alpha / Portable, going QRT, definitely. Thank you all, bye bye.